Pemirsa nemonin Rahina Brospati Wage Wuku Sungsang utawi saniketa keuningin pinaka Rahinan Sugian Jawa kemargian upacara pengratapan pertapakan ring pura yang api desa Kluse Payangan Gianyar. Karya puniki kelaksanayang oleh penglingsir upuri ubud miwah puri pelihatan talar kesaksian oleh samian prajuru uleman miwah keramu pengempuan pura sana akehnya 500 kalih dasa kakak. Manut betesa adat Kluse nyoman suarga pengratapan petapakan puniki nenten wantah saking sesunan pura hyang api nanging taler saking sesunan pura dalam miwah pura Balai Agung. Inggih punika Ratu Lingsir, Ratu Mas sane merupa rangna, Ratu Sakti merupa barong macan, Ratu Ngurah merupa barong bangkal, sesunan pura dalam barong lingsir, barong ketet, pura Balai Agung Ratu Begawati sane merupa rangna. Nyoman suarga taler ngaturang suk semaning mana. Majeng samian kerama desa sanes sampun sagilik saguluk antuk ngaturang ayah lan mu pulang dana swadaya ngantos upacara puniki sida memargi antar labda karya. Kerama pengempuan pura masumer saking pat banjar adat luwere ayah triwangsa roban pelihatan sane akehnyane ngantos 500 kalih dasa kakak. Baik ketannyane taler ngaturang penyuk semaning manah majeng krama sanes sampun ngaturang urunan dana saking dura desa saha taler ngaturang punya kedasarin antuk manah suci ning nirmala miwah lascarya sane pinakecihna sokongan krama sajroning pemargen upacara ring pura yang api desa Kluse Payangan. Sane melingo-melingi riki tapi pekulun tetapakan punika wantah Ratu Lingsir, Ratu Mas sane merupa rangda punika nalar Ratu Sakti, Ratu Ngurah, Ratu Sakti sana merupa barong macan, Ratu Ngurah sana merupa barong bangkal. Sampun gentar aris duanan niki pengambilan ngodakan utawi nyulam tetapaken ida betara wantah pengambilan mesikian kirim pura yang api inggih punika kaping kalih riki tetapakan ring pura dalam nika barong ketet siki sampun kenten tabe pekulun ida betara lingsir sane merupa rangna rita Ratu Jemeng. Sampun kenten aris kaping 3 riki nyulam tetapaken ida betara sane melingga-melinggih rika ring pura Balai Agung tabe pekulun wantah Ratu Bagawati sane merupa rangna. Nah raris nganene ningyan pengempon utawi pengemong nyulam tetapakan ida betara riki wantah desa adat Kluse sane kemargang riki antuk kramo sane kewangyang antuk Bendesa adat nyoman suarga ngawawahin undaki tabakan pinaka seniman saking Sukawati Pakuaya inggih punika Madireda miwah nyoman selamat saking Taru Pak Slem miwah Cokordayeh Tengah sajroning pemargen pengratapan petapakan talar kesaksian oleh uleman saking penglingsir puri ubud miwah pelihatan Tripika Kecamatan PHDI Gianyar saha talar kerama desa Kluse Payangan. Sesampun pemargen punika ida sesuanan raris lunga ke ulun setra katuran sambleh antuk sarana bawi butuan selam antuk selanturnyane